Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal hukum le. 1. Nafsiyah, 2. Salbiyah, 3. Ma'ani. Pet maknawiyah. Jadi sifat 20-nya gebagi pet. Hukum le. Yang pertama gebagi pet ile. 1. Nafsiyah, yakni tabuh sagai, wujud. Olehnya nomor 2 salbiyah, dijih na limang, qidam baka mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Yang kelih ma'ani na 7 sifat, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Selanjutnya maknawiyah, dijih na 7 qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Jadi selanjutnya sifat nafsiyah sabah wujud, maknawiyah 7, nyan je 8 boh. Sifat maknawiyah 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Jadi sifat nafsiyah sabah wujud, maknawiyah 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Jadi sifat nafsiyah dengan maknawiyah di sini na mawjud bak zihin dan hana mawjud bak kharid. Putra arti zihin na mawjud pada akal, putra arti kharid dan hana mawjud pada kenyataan. Jadi mawjud bak zihinnya adalah itikad bak hati kita nyu. Na mawjud pada akal dan hana mawjud pada kharid dan hana mawjud pada kenyataan. Jadi sifat nafsiyah dan maknawiyah mawjud pada zihin dan hana bak kharid. Bak zihin na mawjud, bak kharid hana. Selanjutnya sifat salbiyah, 5 sifat, qidam baka mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih wadaniyah. Dijih 5 sifat nyan salbiyah, hana mendua karena jih bangsa adami, arti adami hana. Sifat salbiyah 5, qidam baka mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih wadaniyah. 5 sifat nyan hana mawjud bak zihin dan hana mawjud bak kharid, hana mawjud bak akai dan hana mawjud pada kenyataan. Selanjutnya ma'ani 7 kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dijih 7 sifatnya na mawjud bak zihin dan na mawjud bak kharid, na mawjud pada akal dan na mawjud pada kenyataan. Jadi 7 sifat makninya untuk na ta'aluk nambah. Yang ke nambahnya untuk yang na ta'aluk untuk ta'aluk mungkin, ta'aluk mawjud, ta'aluk dilalah. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.